ไปอยู่โลโก้ด้วยนะไปดูข้างจะเราจอเราไปดูโปรไฟล์ YouTube เลยอะแต่โปรไฟล์ Facebook เราชี้โปรไฟล์ TikTok เราเตาที่ชี้นะอย่าลืมด่ากูเลยคลิปเนาะตัวอย่างป้าตัวนี้我用一个天天被洗，被老师懂得的，叫老母我是那样，一领导就被老母晒到呀。cái đôi em của cô giờ nên làm cái là cô này ạ thì bây giờ luôn là nó lúc pick up này ạ giờ thì chụp cái như nó từ trường chỉ tóm mò này ạ chỉ tôi dùng một tàu lúa ở Play Store nó nè nên cầm tàu Play Store này ạ thế nên một số lúc về thì pick up này ạ trên cái tờ nó tờ nó trên nênได้มึงติดตั้งเนี่ยตัวติดตั้งตัวยังได้มึงการเราเขาแต่ออฟขึ้นนะthọ bên trên này tờ nó tăng là nó vậy cho nên cái làm cho đời tụi mày buông nè cho nên lươn là đâu cân cầu này ạ nên lươn là cân cầu nó cho nên sâu khỏi để khó được black cao này ạ cho nên làm choพื้นที่ว่างๆđểรู้ว่าตากระโหลกนะแบบไหนạ chỉ thầu này cả cho con choขั้นตอนnó cho nên là một nên cái là cho nó khó là nó add photo này ạ add photo này cho nên là xài đầy đủ ở đây xài đầy đủ ở đâyต้องการtrong một trò rồi ạ cho nên là xì đầy tư ạ ok tôi chắc cũng xì đầy nó ạ cho nên là một add đó gì ạ nó true rồi ok thọ tao nó là dạng thọ tao nó cho nên là một cái đó khó nên cái đó khó để tu để nó nè cái đó là khó đắt xe này nhỉ cái nó bước cho nên là lướt đểพื้นหลังนะแต่นะอย่างอยู่เฉพาะอยู่ทุกครั้งใช่ไหมcho nên cái đó cho khóที่là được sau đẹp percent này đó là cho nên muốn nó sẽ tệ ở trong thì tệ một sum nữa sum đó là nhá như thế có thể nữ con gì đi nữ muốn nữ lướt tại to là nên tôi dùng phơm đó nên cái đó là tụ đến sọ này ạ cho nên là muốn tem rồi ạ sẽ có thể ok chỉ thế nó này một lượt tại những cái đó luôn nó nè lượt là luôn tu nó tới ạ cái trái bùa này ạ cần thiết lượt lấy chúng con nhưng mà nó lượt làm cho nó khó là nó nè tiếng một thuốc này ok thì lượt lấy ạ chỉ thảo tao nó vậy này chỉ cho ma mù tích cho mày thuốc cho nó nè tập tên cả nửa tiết tía thế cho nên mà em ok rồi này ạ chỉขั้นตอนต่อไปนะจะไปเรามาเจ้าลุ่มบอลเดอร์นะตรงบอลเดอร์นะอย่างเจ้าลูกครอบนะเจ้าลูกครอบแล้วกันนี่จังก็นี่เจ้าสีอะชิเนี่ยสีได้ชิละต่อนึกว่าสีนึกว่านั่นเจ้าสีอะแต่สีเจ้าสีได้นะเจ้าเท่จังก็อย่าอันนี้ปรับขนาด
ย่อประมาณนั้นนะบ้านนอเจนได้ลมกาดขอว่าลมจะขอสติกเกอร์อ่ะจอสติกเกอร์สติกเกอร์นั่นนะจะได้ลมกาดอันเดอร์นู้นนี่เราโชว์เดียเซอร์เคิลจะเพิ่มขอแถวริดตัวเดียเดี๋ยวปุ๊บตอนทีนี้มันเดาลูกโลโก้นะนี่เหนียวลูกตัวต่ออย่างที่เราคุยกันเราใส่ลูกตัวย่างจะตัวย่างก็ชิ้นนะต่อแล้วต่อแล้วนะคอร์ดแล้วก็มันโอเคที่nó thì ví dụ đi chạc đầy nó đừng nhớ cho đặt cá này cho nên lần cá trong đời nó cho nên là cá đó khỏi trốn tránh một đào vậy trên tay nó cho nên tới dàn kho nên là đứa cỡ nó có màn này ok như trò luôn border rồi lú logo nó thế ạ border này tôi cũng như lo giờ vậy tôi cũng bắt màn này ạ thì thì nó như cái một lướt là nó tới lướt cho nó tới lướt vào nước cha là này cho nên lần cái đó rồi nó cái đó là nó dạng lướt này nè còn nó thì lướt cái tăng cho rồi capacity ok ok tạo lên nó vậy tích ok rồi chế thầu tạo lên nó cho nên là một พิ่มสติกเกอร์rồi ạสมมติในโชว์สมมติโชว์จะไหนปึ๊บโอเคเจ็ขั้นตอนต่อไปจะได้โชว์ดาวยักษ์โชว์ดาวจะได้การขอเทคนะจะได้โชว์ในรุ่นเบชาแนลเราต่อยักษ์นั่นแต่นี่เนี่ยในรุ่นเบเฟซบุ๊กเปล่าในรุ่นเบชาแนลยูทูบเปล่าให้ยาลิจาผมก็เจ้าก็รู้ยักษ์เจ้าที่ด้านสวยPC นะปั๊บ
có phone nếu mà phone là trò này tôi dành trâu này rồi là này cho phone nó nhiều đi cha nó nhiều đi cha cho nên trâu để thôi thời gian cũng xí ok thế một nhiều cái này cho nó cho nên một tênตัวหนังสือtênตัวหนังสือnếu mà cho non to cho upakorn này cái đó có stroke này stroke nóจะnày từครอบชั้นเดียวนะนี่สี่ที่เราchoตัวสี่ได้สี่เนี้ยบ่สื่อที่เราchoสี่ได้เนี่ยเขาจะปลดจังใช่ไหมตัวสี่ดูนี่เขาปลดขาช่างโอเคเขา shadow nóจะdoในตัวรูปเงานะนี่ยารูปเงานี่ตัวอย่างปักแต่งตัวเขาให้ไลน์นั่นชิตาก็ตัวเป็นอันนี้เนี่ยมันหนุนใกล้ในใจละตัวเนาะเนี่ยตัวใกล้บ่เนี่ยตัวใจละตัวbây giờ thế này hơi nhẹ cái này bên là tao cái này bên này nó là của taoประมาณ spacing ok có cái tôi nó sẽ measure vậy ok nè chế thảo to nó cho nên làm mà nên là mù cho khó từ máy thùng nữa nè cái từ máy thùng đóปึ๊บมันจะเนื้อแต่โฆษณาเราไม่เมนะเนี่ยเดี๋ยวนี้หนึ่งตัวนะตัวไมโครนะไลค์โอเคเราน่าจะได้ลองติ๊กแล้วกันนะขอเซฟหน่อยขน้องก็จะได้ดาวดาวลูกศรน่าจะเนื้อเซฟแล้วทีนี้เราจะได้ก็เราขอเซฟหน่อยก็เราขอกันนะเซฟพิกเจอร์ทูคาร์ลี่เนี่ยจะดันนะจ๊ะจะต่อตอนเราจะเนื้อไลค์ต่อในเครื่องมันเป็นมุใช้ปั๊มนั่นนะโอเคถ้าเราลอยนอจะในยัยรูปไฟล์ว่าหรือว่าในยัยรูปไฟล์ PNG นะโดยพื้นหลังใสๆนะในตัวอย่างเจ้าหมูสีเจ้าหมูประกอบตอนนี้จากคลิปวิดีโอแล้วเดี๋ยวเจ้าหมูจอเราในช่อง YouTube แล้ว Facebook เรายังเตาที่สีที่เจ้าหมูสร้างรูปปุ่มกด subscribe เรายังไลค์ที่สีนะกูว่าเดี๋ยวกูเล็กคลิปนะอยู่มั่วปัญญูต่อbây giờ bao nhiêu số lần số tu chừng ta tao nhớ phải sầu lò tên đua là giờ thì
sau đó YouTube đó giờ thì lần thứ nhiều thì trâu xe nào là có baกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดได้แชร์พูดกูยันเทจะคลิปจะอย่างนี้นอกจากเราเคลียร์ไปยี่ชงไปยืดชัวเรื่องส่วนตัวนะแต่จะไปมาในชิ้นชีตัวบ๊ายบาย